Ebi bigambirwa ha mukoro gwo kutongoza ihurire mu mashomero gona kaneza kwebemberwa Gerard Njunechi akwatanise na Youth Digital Link. Tutangije program yo kugisa abana bikwatira n'ebyo kusa computer kureka ngo bayiga ibintu kwatagana na karamagezi no manyangu Uganda ya hati nensi yona wota kumanya bikwatira na computer gumira funo murumo kugira icyo wayigasa. Njunechi nagira ngo murembo gwo kumanya computer necho mugasho kandi necho muhendo na mnongo mukatare ko kuronda emirimo. So eba no mashubisa byona mutaka kukosa manu basa kukosa computer narukubara narukugambo rujungu no typinga narukora science laboratory nebe mu computer rede ato jino ngishomera mwere waza programu at least torge mu manya basic applications za computer ni wapeza computer obore ebo kuchikozesa abo kubati IT no hari tusigalize ko recent ori kurebyo kurambura amashomero habwa district ya Mtoma asimura munyamba bazogu habwo kwenda kwero kushoma kwa beji mu mashomero. So hati abona ageza ho boostinga abo kuba government into teine byona byo kubaza kumara kubaza kusupportinga amashomero gayo kale kagati ka supportinga nangona ga private abazire umwana wawe kweza kwingira bibya hato mutotire computer amagezi na computer mu somo aruko karumu tiwara kujamba accidentally ana nienda kongera kubasimba bishomero kandi mwo kutamwa mani abo ko yarga kuno jamwe muka tumara muhire mani ubude byaraganisize akaburiri abeji abatari kora ryo mu bigezo nabo bahirwa amasukongo amanu bagateka ha computer batahwa mani. So tinkwenda mugire eba kweta ukwemara mamani nyenda mushome mwine purpose ete kigambo kachibagambira kuriya have a purposeful life but in this case study with a purpose. Uri shomero erahebwe computer ntaza kwizera abashomesa bana ukugishomesa gasha kwa Mike atwakire.